Amwe mu makuru akomeye cyane atugezeho muri amasaha yo kuri mugoroba ku itariki 26 ukwezi kwa mbere 2026. Reka mbabwire ko hari amakuru akomeye cyane avuga kuri Brigade General de War Rusanganwa. Uyu akaba ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bagize RDF cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane ngiye kugarukaho kuri mugoroba, ariko mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru ivuga kuri Brigade General de War Rusanganwa, reka baze indisha make y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Muri Uvira mbabwire ko umuturage yabwiye FARDC ko arambuwe repris stratégique itagira iherezo. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Uvira intara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje we na bagenzi be barambiwe repris stratégique y'ingabo z'iki gihugu. Kuva mu mujyi wa Bunagana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ingabo zagiye kandi zisubira inyuma mu gihe kandi zari zihanganye n'abarwanyi ba M23, zisobanura ko zizabatungura zikabambura ibice bafashe naho zahereye zibyita repris stratégique. Mu nama kandi yahuje abayobozi bari muri Uvira n'abashinzwe umutekano ku 25 Mutarama 2026, uyu mubyeyi w'imyaka 56 witwa Christine yabajije abasirikare niba bumva agahinda k'abantu kandi bakomeje guhunga kubera imyitwarire y'ingabo z'igihugu. Mu mvugo isanisha umwana n'iyi myitwarire, Christine yagize ati hari umwana wavukiye iriya Bunagana akaza ahunga akagera Goma, Bukavu, Kamanyura, akagera hano muri Uvira. Uwo mwana yitwa repris stratégique. Ese uwo mwana muramwumva? Uyu mubyeyi yabwiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we na bagenzi be barambiwe ubuhunzi kuko bamwe muri bo bicwa n'inzara mu gihe kandi bahungana n'abasirikare ba leta. Ati twebwe ababyeyi n'abana bacu turambiwe guhunga kujya mu buhunzi, bamwe muri twe twishwe no kurara ubusa, twishwe n'inzara. Kubera iki iyo repris stratégique igeze? Ati turagenda yaza tukagenda. Umwe mu bayobozi b'imitwe kandi abazolendo General William Amuri Yakutumba yasobanuriye uyu mubyeyi ko gahunda ati guhunga kenshi kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwatewe nuko M23 yazirasishaga drone z'intambara. General Yakutumba yasezeranyije abaturage ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitazongera kandi guhunga kuko ngo zifite drone nyinshi kurusha M23 kandi ngo zinafite abarwanyi badasanzwe bitwa Hibu baturutse i Kinshasa. Ibyo General Yakutumba yabwiye abaturage si ukuri kuko kuva muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacancuro kandi bakorana nazo nibyo byakoreshaga drone, kandi abagize umutwe wa Hibu bari mu bahungiye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bakomeje kugenda babigaruka. Umuturage twose turambiye icyo bita repris stratégique. Hanyuma babwire ko Guverinoma ya Israel yatangiye ibikorwa bya gisirikare muri Gaza bigamije gushakisha imbohe yasigaye muri Gaza kugira ngo habaho gukora ibikubiye amasezerano y'agahenge. Ibi yabitangaje ku 25 Mutarama 2026, aho yavuze ko bitwaje abaganga b'amenyo kugira ngo babashe kandi guhita bapima niba ari we koko. Imbohe ishakishwa yitwa Ran Givell, bivugwa ko yapfiriye muri Gaza ndetse umuryango we ukaba kandi warakomeje guhatiriza guverinoma ya Israel kudakomeza gukurikiza ibikubiye mu masezerano y'agahenge, umurambo w'umwana wabo utaraboneka. Ibura ry'imbohe ntirivugwaho rumwe hagati y'impande zombi kuko Israel ishinja umutwe wa Hamas kutagaragaza imikoranire n'ubufatanye mu gushaka imbohe, ariko Hamas yo igaragaza ko yatanze amakuru yose ifite kuri imbohe, ko ahubwo ari Israel idashaka gushakira mu bice iyobora. Ibi bibaye mu gihe kandi icyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge Israel yagiranye na Hamas cyasaga n'icyarangiye, aho cyari gikuyemo guhererekanya imfungwa zose yaba abakiri bazima cyangwa se abapfuye. Icyiciro cyari gikurikiye kandi cyari gufungura umupaka wa Rafah uhuza Gaza na Misiri. Ibyo Minisitiri kandi w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko bizakorwa ari uko Ran Givell yabonetse. Ati ibikorwa byo gushakisha nibirangira nk'uko biri mu masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel izafungura umupaka wa Rafah. Mu Ukwakira 2025 nibwo Leta ya Israel n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas ukorera mu ntara ya Gaza muri Palestine byemeranyijwe ku cyiciro cya mbere cyo guhagarika imirwano kugira ngo bihererekanye imfungwa n'imbohe. Amasezerano yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kandi muri gahunda ya Perezida wa Amerika Donald Trump igizwe n'ingingo 20 zirimo guhagarika imirwano vuba, guhererekanya imfungwa n'imbohe, kurambika intwaro kw'abarwanyi ba Hamas, gushyira muri Gaza ubuyobozi butagira uruhande bugamiyeho ndetse no koherezayo ingabo z'amahanga no kubaka ubukungu bwaho. Hanyuma tugaruke ku nkuru yacu nyirizina,
Mbere gato yuko tujya ariko kuri Brigade General Deo Rusanganwa umuyobozi akaba rero afite inshingano mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Reka mbabwire ko imyaka 40 irihiritse Museveni afashe ubutegetsi, urugamba rwagizwemo uruhare n'abanyarwanda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kandi kugeza ubu niwe uyobora Uganda mu gihe cy'imyaka 40 ishize. Ubutegetsi bwa Museveni bwaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, aribyo bituma kandi benshi bamushima. Urugendo rw'ubuzima rwa Museveni rwatangiye mu mwaka w'1944 avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace Ankankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Bwana Museveni yakuze mu bihe urugamba yarwaniraga kwigobotora ubukoloni bw'Ubwongereza, bikurikirwa n'igihe kandi cy'ubugome n'imvuru byatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada. Mwaka w'1967 Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politike. Ava kandi ashimangiye mu bantu wihariye n'abanyeshuri bafite ibikorwa bya politike baturukaga mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka w'1970 nyuma yaho Idi Amin Dada akuyeho ubutegetsi bwa Milton Obote. Museveni yagize uruhare mu gushinga icyitwa FRONASA, Front for National Salvation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika Idi Amin Dada. Mu gihe cy'imyaka 8 Idi Amin Dada yamaze ku butegetsi, bivuga ko abantu bagera ku 400 bishwe. Nyuma y'irikwa rya Idi Amin Dada, perezida wahozeho Milton Obote yasubiye ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Museveni yanze ko Obote ayobora avuga ko ayo matora yibwe. Mwaka w'1981 yatangiye intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka igera kuri 5 umutwe wa NRA cyangwa se National Resistance Army ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umuyobozi w'igihugu cyo. Urugamba rwo kuyobora Uganda rwatangajwe n'abantu babarirwa mwaka muri 40, ariko muri bo abari bafite intwaro bari 27 gusa. Muri abo harimo n'abanyarwanda barimo Perezida Paul Kagame na Fred Gisa Rwigema. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko kwinjira muri icyo gisirikare byabaye amahirwe kuko binjiyemo bumva ko bishobora kandi kuzaba inzira yo kuzahindura politiki y'u Rwanda. Ati haje ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda n'ibohora ry'igihugu cya gisirikare cya Museveni kuko cyarwanaga n'iki gihugu. Ataho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo, ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugeze amahirwe tukabirokoka ibyo twashoboye kandi gukora ibyo twashoboye kugeraho, ati bishobora no gukoreshwa no mu guhinda imibereho na politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbere na nyuma yo gufatwa kwa Kampala, batayo ya mbere ya 7 ya 13 ya 11 ya 13 ya 19 ya 35 zarazigizwe ahanini n'abanyarwanda. Usanga nibura abarwanyi 80 b'abanyarwanda bari mu bayobozi bakuru mu ntambara ya NRA nyuma yo kubohora Uganda. Imyaka 4 gusa abasirikare kandi b'abanyarwanda bahise batekereza uko babohora u Rwanda. Muri Nyakanga mwaka w'1994 babasha kandi guhagarika jenoside yakorewe abatutsi banabohora igihugu cy'u Rwanda. Tariki 26 Mutarama buri mwaka ni umunsi ukomeye muri kuri Uganda kuko wizihizwaho ibirori byo kwibohora, no kuvuga babohoye igihugu cya Uganda. Kaze ku nkuru yacu. Deo Rusanganwa ni Brigade General mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba rero uyobora APRFC cyangwa se ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ku bakinnyi be bari gushakwa n'andi makipe. Chairman wa APRFC Brigade General Deo Rusanganwa yavuze ko kugeza ubu nta kipe irabandikira igaragaza ko yifuza umukinnyi w'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, nubwo hari amazina menshi agarukwaho ko yifuzwa n'amakipe yo hanze y'u Rwanda. Nigena Clement na Dauda Yusuf Seydou bavugwa muri Al Hilal, Ruboneka Bosco na Byiringiro Gilbert bakavugwa muri Aramelek, Mamadusi muri Simba, naho uwitwa Denis Omedi bikavugwa ko yifuzwa muri Malaysia. Aganira n'ikinyamakuru cya Kadomo ko Chairman wa APRFC Brigade General Deo Rusanganwa yavuze ko nta busabe barakira bw'ikipe igaragaza yifuza umukinnyi, ndetse n'abagerageje kandi kubavugisha banyuze mu gikari kandi nta gaciro iyi kipe yabiha. Ati iyo ari ikipe ishaka umukinnyi yandikira ikipe abarizwamo ikamusaba mu buryo bwemewe. Kugeza ubu nta baruwa irava mu ikipe itubwira ko ishaka umukinnyi wacu. Abaza nabaca mu gikari kandi tubifata nk'ubutekamutwe. APRFC ntabwo ari uko ikora, abo ntabwo tubemera, ibindi tubyumva mu binyamakuru. Ku bijyanye n'abakinnyi kandi bari kugana ku mpera z'amasezerano yabo muri ikipe ya APRFC, Chairman wa APRFC bivuze ko bashaka kuzaganira nabo, ariko bazashingira kubo abatoza bazagaragaza ko bazakenera mu mwaka w'imikino utaha. Ati ibyo bireba ubuyobozi cyane, ndabizi nanjye tuzareba abo tuganira nabo. Mutoza aragaruka mu minsi nk'ibiri hamwe n'abandi batugira inama mu by'umupira.
twicare dutangire kandi kuganira nabo. Abatoza nibo bazaduha raporo, ariko turizeza ko imikino yo kwishyura izatangira tubigeze kure. Mu bakinnyi bazasoza amasezerano ku mpera z'uyu mwaka w'imikino harimo abanyezamu Ishimwe Pierre ndetse na Ruhamyamyiko Ivan, ba myugariro Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Shimirimana Yunusu ndetse na Alice Wane, Ruboneka Jean Bosco, Lamine Ba bakina hagati ndetse na Djibril Watara na Mugisha Gilbert basatira izamu. APR FC izasubira kandi mu kibuga kuwa gatatu tariki 28 Mutarama 2026 ihura na AS Kigali mu mukino kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'intwari. Akaba rero ari ibyo ngibyo biba bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma amakuru yacu duce kuri inkuru gatoya, mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi Reverien Ndikuriyo yabaye uwa mbere agiye kurongora CNDD-FDD mu kiringo kigira kabiri. Reverien Ndikuriyo niwe wemejwe ngo abandanye ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi mu kiringo kigira kabiri kandi c'imyaka igera kuri 5. Nta wundi numwe yari bwigire arongora n'umugambwe mu biringo bibiri kuva ushitse ku butegetsi muri 2005. Ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Igitega kuwa 25/0/2026 ryatanguriwe n'imisi igera kuri 3 y'amasengesho mpuzamadini yo gushimira Imana yatanguye kuwa 4 gushika ejo kuwa 6. Yemeje kandi Siriaka Nshimirimana nk'icegera ca Reverien Ndikuriyo amabanga nawe nyene yahoramwo. Mu gihe kandi igihugu kimaze imyaka 2 kiri mu bukene bw'amafaranga mvamakungu bwagize ingaruka kuri bimwe na bimwe nk'igitoro, Reverien Ndikuriyo yemereye abanyamugambwe ko atacu atazakora kugira ngo imibereho y'abarundi ihinduke mu buryo bukomeye cyane nk'uko yakomeje abishikiriza.